Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү жана туруктуу катталуучулары. Мен азыр Алай районунун Олжеке деген айылына кетип баратам. Мына ушул аты аталган айылда Куттуу Барктуу Жаңыбаева Орозбу деген энебиз жашайт экен. Мына ушул энебизди атайын Россия жергесинен балдары, неберелери бүгүн 25 июнь туулган күнү экен. Ушунун урматына куттуктап коюуму өтүнүштеле. Азыр мына ошол куттуктоо ээлеринин аманатын жеткизгенче менин программасы саналуу мүнөттөрдө ошол Олжеке айылына да жетип барабыз. Андыктан Орозбу эненин сүйүнүчүнө чогуу ортокош бололу. Назар салып туруңуздар. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, атыңыз ким эле сиздин? Ким? Бакыт деген мынакей Россиядагы эжеңиздин аты ким эле? Бактыгүл эженин бир тууган иниси. Биз Алай районунун Олжеке деген айылында турабыз. Мынакей азыр саналуу секундтарда биз ушул Орозбу эненин көңүлүн көтөргөнүн кирип барабыз. Мынакей азыр мына ушу баласынын, сиз эң кичүү баласы болосузбу? Мен кичүүсү. Келе бериңиз, жүрө бериңиз. Азыр эне билбейби? Таптакыр билбейт, Азыр урматтуу YouTube көрүүчүлөр, менин программасынын туруктуу көрүүчүлөрү, биз азыр эненин канчалык деңгээлде таасирлене турган учурун сиздерге тартуулап беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Апаңыз канча жашка чыкты? 68. 68, Ким кире бериңиз. Кире бериңиз, мен атаңыздан тартып кетип берем. Эне качта отурат? Качтабы? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Орозбу эне сизби? Бул менин программасы. Биз атайын ушул Москвада ким деген кызыңыз бар? Бактыгүл деген, Бактыгүл деген кызыңыз атайын бир ай бизге айтып деп атып, ушул Гүлбирак деген кыздар бар. Неберелериңиз бар экен, балдарыңыз бар экен. Ушул бардыгы ушу атайын буйрутма берип, могул азыр мына бейишим апам деп атайын бир гүл менен жолукту. Бүгүнкү сиздин туулган күнүңүздүн урматына. Бул эми негизги нерсе эмес, негизги нерсе ушул бардык энелер сыяктуу эле мен дагы апамы ушул менин программасынын архивине киргизип калалы деген максатта мынакей ушинтип уюштурду эле. Азыр биз ушул белекти тапшырганча сиздин көңүлүңүздү көтөрөлү эне. Бул кыздарыңыздын белеги, неберелериңиздин белеги мынакей. Балдарын атынан. Күттүңүз беле эне? Ооба. Күттүңүз беле? Бир элестеттиңиз беле? Балдарым, кыздарым келет дегем да. Бирок бизди келет деп ойлодуңуз беле? Эми Мына келип, мына тартат деп ойлодуңуз беле? жок. Ойлогон эмес. Ойлогон эмессизби? Канча балаңыз бар эне? 4 кыз бар. Канча небереңиз бар?
25 neviri var. 25 nevereniz var ha? Yok kızlardıkın, baldardıkı 25. Verdik verip 25'te. Bardık verip 25, kızlardıkı baldardıkı koşkanda endi. Çevresi daha var. Çevreler 30'da. 30'da. 30 çevreniz var endi ha? Verdi biri ot nevire çevre ol verdik. Ha. Sıra salakalınız ünü bir yakka düşüp kaladı. Endi mınaki sizden bayağı uşul uçurdu biz emi ateneni hiç kim kanjıgaga baylap jüre albayt eken. Oşon üчүн ушул биздин программада жүздөгөн энелерди ушул баардык Россия жергесинде жүргөндөр, чет мамлекетте иштегендердин баары ушинтип куттукташып атат да. Rahmat. Бул программанын ачылганына 2 айдын гана жүзү болду, бирок баардыгына жаккан үчүн ушинтип буйрукма берип сиз да насип этип мына биздин программага түшүп атасыз эне. Ороз менен, туулган күнүңүз менен. Rahmat aylanay. Эне сизге суроода şu жаш кезиңизде эмне жумуштарды кылдыңыз? Жаш кезибизден Балдарды кантип чоңойттуңуз? балдар деми чоңойттук да төрөгөндөн чоңойтабыз. 10 ай көтөрүп, бая кыргыз айткандай. Онун төрөгөндөн 9 ай, 10 ай дагы карайсың көтөрүп. Мына жолдошум экөөбүз ушу балдарды 8 баланы чоңойттук. Невире көрдүк, чебире көрдүк экөөбүз. Ertişip buna tördüm körkü alıp oturmayız balpayıp baldardın kızardın günün küsün göröylü deyip. Жакшы. Эми мына абышкаңызга суроо бергим келет да, мына ушул балдарды багууда деги эле ушул сиз илгери эмне жумуштар менен алек болгонсуз аба? Ben şoför olup, traktörist olup işledim. 34 Союз мезгилинде. 34 yıl şoför olup. Anam pensiyaga çıkam. Şu men baldardı bagam dep kıynalgan dele yok. Kaysısı kançançı klasta okugan dele bilgenim yok. Sağır menen getem geç kurun gelem. Şu Allah birgen ballar Allah versin çoğayttı. Irıs kızın koşa Ya verip. ırıs kızın verdiler biz terip gelip berip attık. Şu Türa. Azыр эми ушул Москвадагы кыздарыңыз, неберелериңиз менен түз эфирде байланышып койсоңуздар. Ага чейин мына ушул неберелериңиздин, Ороз менен балдарыңыздын ошо бактыгүл деп аткан ошол Россиядагы сизди туулган күнү менен куттап аткандардын атынан мына жакшынакай Шакек бекен? Шакек экен мынакей. Мына içinde turат da. Абышкаңыз өз колу менен балдарынын белегин сизге тагып койсунчу мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөр, менин программасынын көрүүчүлөрү. Балдарынын атынан ушундай жакшынакай жагымдуу белекти тагып атат. Mark kolunuza tak verin, hiç çıkmaydı mı? Берки колуңузга деле тагып койсоңуз боло берет экен. Эне? Hep bir yan ne barken. Мына бул деген мынакей сизди сыйлаган караңчы, энени алтын менен толтуруп коюптур, колу бош эмес. Мынакей. Bismillahirrahmanirrahim. Ава ушу байбичеңизге ушинтип тагып көрдүңүз беле? Ya bizni kırda şakek takkan da yok öyle de. Эмне белектерди өрчелеңиздер мурда илгери? İlgeri şu hırda koşup koyatılak. Anan gelin şu gül verip koyatılak. Boldu ona. Жок, байбичеңизге бир өзгөчө белек берген учуруңузду эстеп бериңизчи. Кандай белек кылдыңыз эле? Тоого чыгып gül terip бердиңиz беле? Bunun tuğulgan gününde daima buna 3 yıldan beri toğa çıkalmaya kaldım. Bol bolsa rasa ciddi güllerdi böyle rasa büyük olurdu. O şu güllerden terip gelip buna tuğulgan günümden bayıca da berçilem. Buna 3 yıldan beri toğa çıkalmaya kaldım. Gönüle kuru tutup koyam. Sizdin barыңыз байбичеңизге белек да. Бири-бириңизге эшекак Her болуp. turgan günü bir de soyup berip atat, ошол деле падар коюлат Бирок да. абышкаңыздын атынан да эми ушу союш, Ооба. Былтырда bir soyuş, bu yılda bir soyuş, ошо бала чыккантана. Негизи каяктан болосуздар? Сиз каяктан болосуз? Абышкаңыз каяктан болот? Men özü Pravda'dan bulum. Oşo jakta tuulup ösüp anam bu jaka turmuşka çıkıp kalganmın. Anan ol bul öz aytıp bersin. Ben koruldum turgunu olam, koruldum 1. May ayının. Жергиликтүү кезде бул жакта. Şehirden emeğim. Жакшы. Şu köz 72. yılı tanışıp uylangan bir Кантип таанышкансыз аксакал? Бир эми ошо бир тамаша эретинде бир айтсаңыз, азыркы кездеги жаштардын мамилеси менен ошол сиздердин багыңыздардагы мамиле эми o malda таанышуу кандай эле? O malda cenagı Gelezestan avtobüs içinde degen çıkan.
Kuduş oşol ırd nemesinde men dağı onda traktör selam anan bir yerge zapça sizde maşemenen barıp kalsam bu yoldan çıkıp kalgan. Anan oşol nemesinde varacaksan bravoda yolunda çıka kaldın çıka karmap koluna. Sululuğun suktandırdı adamdı. Men oşonda izlep yürgen malında öyle. Tanışıp Çıkarmaçlığınız büyük baksa da çıkarmaçlığınız güçteyim. anan Ançam çığırday tokşaysa. anan keyin öýüzde elik bakırdı. Roza meni çakırdı. Barbayın desem içkiydi, barayın desem itirdi dep. Oşan da koş koyca da Siz bu traktör esken dep sizlerдің малыңыздарда эми баягы армияга барган балдарга турмушка чыккан bir ушундай bir мода болгон да bir психология идеология ушундай болгон а. Анан сиз ауышкаңыздын эмнесине кызыгып калдыңыз? Biz hem ökö süйлöştük. Onda ilgerki ata yenesi barıp görötele de. Men hem gilemin üstünde otursam barıp kaynata kaynına varıp görüp anan keyin ökö süylöşüp turmuşka çıkkandayım bul. 6 aydan keyin soldatga ketip kaldı. 2 yıl жүрдü. Ana men oşol şu Moskvada жүрgön kızımı töröp uyda oturgamın. Bul gelgenden keyin anan. Daha bir kız ana kızımı töredim oşodan anan. Uldardı kızdardı töröp. Şu dereceye jetkip koyduk da balam hemen. Uşularning günün göröylü, suyun göröylü oturan. Батыр эмессиз да, Батыр энем. Жакшы, жакшы. Mına 50 yıl bolup ata tököz turmuşka çıkkanыбызга. Şu baldardın günün üçün göröylü dep rahmat oşol kızlarыбызга dagı. Moskvada жүрgön, Vladivostokta жүрgön, Pişkekte жүрgön baldar kızlarga, alışta жүрgön kızlar nebire güýbaldarın bärine uşun razыбыз da. Baktulu olsun uşular. Эми ушул небере чеберлер менен ошол сиздерди куттуктап аткан адамдар менен бир байланыштырып койсок Москвадагылар менен чалып азыр сүйлөшүп ошо сиздерди дагы ушул түз эфирде куттуктап коелу апамы атамы дешип өздөрүнүн бир жакшы ниеттери бар экен эне. Азыр уулуңуз байланыштырып берсе бизди биз ошол элестерди образдарды тартып алсак. Апасы менен сүйлөштүрүңүз. Apam менен сыштайнам да. Бетин көргөз чапамын. Ha. Apa sürpriz vardı mı? Canım sürpriz. Ayta attık al. Birinci ayda barat at dediler. Kütü oturdunuz mu? Ova, Sürpriz. gelip kal. Doğanın kutlu olsun, ömrüm uzun olsun. Hiç kaçan oruam. Bizim anlayız kapar. Yine ben. Her daim tördün körüp cilmayı redirіңіздер, atamökümüzler. Biz sizi жақсы көрөбүз, atamökümüzler. Ушундай сюрприздерге эге болуп, биздин пешенебизде күлүп жайнап жүрсөңүздөр, bunday sürprizlerin göğünü alasızlar ata. Rahmat. Sizlerge ушундай sürpriz kılayı dedik da. Baykemen'e söyleşip, bizde apağızda kuantaylı tulgan günü menen dep, kutuktaylı dep, sizge hiç neyse bir güzel değerlep jönöttük. Jaktı sürpriz. rahmat rahmat. Sadak olayın abicim. Rahmat. Ömrüňer uzun bolsun, baktılı olgulaylan gideyinler. Toz süylep koyun apama kamerana tartıp otat. Yok abi, süpürüz. Apa başladın? Geldi. Is sadak olayınlar. Ayta ayattık anloga. Bakın sizi gelek dep kütüp oturat dedik o. Ova. Tuğan gününüz menen apa. Ömrünüz uzun bolsun, densoğluğunuz çın bolsun. Bizim mağdayızda güllük aynavlet arıqırap jürüberiniz. Rahmat balam oylanıp gideyin. Özüňer dagı den solukta olgula. Tınç bolgula, aman bolgula, baktılı olgula sadak olayınlar. Jaktı badarkarız. Ova jaktı sadak olayın. Bizi silerdik geldet gelet dep kütüp oturuyor. Bak burada şöyle çalayın top durun yani. Ага чейин аксакал. Мына эми жанатан бери биз эскертүү бердик эле сизге. Ушул даярданыңыз депчи. Мына ошол Орозбүй байбичеңизге бир жүрөктөн чыккан бир эки куплеттериңизди бир козгонтуп берсеңиz. Emi o ököz süйлöşkönde men traktör selam. Emi oşonla aytıp berip koyavereyin. Amayna. Traktör aydap talada jürdüm.
talaylı olup roza süydüm. Men anı toy jasap kenen turmuştun tatlı doğrunu sürdüm. May bolup işten men gelsem jol tosup roza yerkem may betti tosup öp koy desem dep koşkarılam. Anam betine öp koydunuz bile maylığına karabay. Ha jaştık mastık bir geceki suyu. Mınaki hazır dağı bir kızınız. Siz Moskvada kızınız bilen baylanışıp koymuş. Kandaysın kızım? Apa, kandaysın? Tuğan gününüz menen, el soğuk doğulunuz, atam ökönüz, ardayım ışıntip, jadırap jaynap, tördün körk olup jiröörüňizden. Rahmat. Ardayım şunday neverelerdi oynatıp, şuntip, beyişim apam bol öyle jiröörüňiz. Rahmat ona, Yılsın rahmat. kalanınız. Dastorun konunuz daima şunday jakşılıkka jayılıp, şunday jakşınakay balдар toktap jiröörsüne. Rahmat Rahmat. sada bolun abicim. Tinç bolun. Olsun. Oo. Rahmat. Çile daha Kırgızistan'a jakşına olup gelgilegin. Uktun mu kızlarım? Kız sada bolun. Rahmat aytkanınız gelsin, buyurur sağ saldı bara olsun. Oo, av yol versin. Rahmat. Çoğun rahmat. Anda ballar neveleriңizdер dagı çalıp kututlayt, özlerinin videolarını bizge jönötüşöt. Yine tuğulgan günde uşo kızlarыңыз, neveleriңiz bari surandылы, apamın ünün jazdırıp kalalı bir kuplet ırı barlı depçi, kıngılda barda kança. Ne var ki? Uşunu bir ırdap berip koyso dep suranıştılı. Alısta жүрүp biz enebиздин, apabızdın elesinden emes ünün de sağınabız deyit da. Oşonun için bir sayız mezgilindeki adamlar özü bir kupletsiz yaşabayt. Buraya. Kana? Mından ötkön baktıruluk bar bu turabı. Bardığında çalыңыз kaşında. Baldarыңыз, neverleriңiz canыңızda. Ular biri baktı kökülüp, Urbala baktı kökülüp, Urmattı ata sen balıp, Oğlungdun ulunu jetelip, Urmattı ata sen balıp, Oğlungdun ulun jetelip. Kırgıyak baktı kökülüp, kız bala baktı kökülüp, kımbattı kızlar sildirdip, kızların kızın jetelip, kımbattı taynemen balığa, kızların kızın jetelip. Hayır. Markuttan körpecik cüysem, baldar yüzünün totursam, baldarım mene söyleşip, balpayıp türde otursam, baldarım mene söyleşip, balpayıp türde otursak, kızımdan körpecik cüysem, kızların üyün doldursak, kız bala menen söyleşip, kantayıp türde otursak, güyalar menen söyleşip, kantayıp türde otursak, bir balam bolgaydasa, bir balam Versaydasa, aydasa deli meylici, kıymallar bizdi sıylasa, aydasa deli meylici, gelin bala bizdi sıylasa. Hayır rahmat. Aran toktottuk eneni. Aran toktottuk. Dağı ayva ırları köken. Nakey nevereleri jana Moskvada kızları bardı bu oturuşat. Ova sözsüz söyleyt. Kızınız sözsüz söyleyt. Gündün güne körü apam tuğan günü kut bolsun. Ömür olsun bolsun. Atam ökö ten garıp baldarının, nevrelerin jakşı gündörün görüşsün. Daima bizim peşinebizde gülüp jayna öyle jakşı baktılıq, arılıkta sürüşsün. Şu Kudaga şükür 8 balanı töröp çoğaytıp kalan eken. Nevreli oluştu. Bardığın özünün orortuna koyup, baldarını üylöp, kızlarını çıkarıp, jaygaştırsı biz razı oluz. Atam men apama daima bizdin
сыйыбызды эле көрө турган убакка келишти. Дайыма ушундай бактылуу болуп эле жүрө берсин. Мен бардык жакшылыктарды эле каалайм. Мен Рахмат. ушу аябай сүйүнүп толкунданып атам. Бүт туугандарыма чоң рахмат. Şu бардыгыбыз ынтымакта болуп эле ата-энелерибизди сыйлап эле жүрө берели. Мен деле Бишкектен келдим. Ушулардын дайым жакшылыктарында ата-энелерибизди сыйлап жүрө берели. Рахмат. Чоң мынакей толкундануунун, кубанычтын көз жашы чыгып атат. Эч качан жамандыкка чыкпасын жаш. Мына ата-энеден өткөн ыйык нерсе барбы бул жарыктыкта дегендей. Мына урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, биз азыр Ороз менен аксакал атыңызды кечиресиз, айтып койсоңуз. Тургунбай аксакалдын буттуу үйүндө отурабыз. Азыр эми биз негизги сүйлөөчүлөр кызы сүйлөдү, неберелеринен мынакей пациентка алып, кадр алып туруп, анан кийин бул баласына сөз берели. Мына сиз айтсаңыз, ушу кезге чейин апа, мен сизди жакшы көрөм деп бетинен өйүп көрдүңүз беле, энеңиздин? Күйүнө келебим. Анда эмесе мына ушул калың журтка, миллиондогон көрүүчүлөргө, ошол көрүүчүлөрдүн астында мына бетинен сүйүп энеңизди, мен сизди жакшы көрөм деп айтканча бир сүйлөп койсоңуз, Апа, туган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Ушундай жаштан да көп жашаң. Атам экөөң бактылуу боло, оорубаңыздар. Биздин күлүп чайнап жүрө бериңиздер. Сиздерди жакшы көрөбүз. Рахмат. Атаңызчы? Тамаша. Аталар бирок көпчүлүк учурда мындай аксакал Тургунбаева мындай аталар көпчүлүк убакта ушу энелерди уктап барсак бир аз капа болуп калышат да. Ой, эмнеге бизди эске албайсыңар депчи. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бул бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган жан апа сен. Uzun bolsun. Şu baldarыңыздын пешинесине бар болуңуздар, ошо өмүр бою атам экөөңүздөр биздин көркүбүз болуп, жакшы күлүп жайнап жүрө бериңиз. Эч качан оорубаңыз апа. Сизди жакшы көрөбүз. Вакыт телефон наоборот карма. Апама көрсөтсөң бизге. Бул куттап аткан кимиңиз болот эне? Менен чоң экинчи. Балдардын экиси. Бүгүн туган күнүңүз жакшы өтсүн апа. Рахмат. Күнүлүк жайнап эле жүрө бериңиз биздин маңдайыбызда. Ар дайым жакшылыктар үстүндө жүрүңүздөр атам экөөңүздөр. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Рахмат, сада болоюңдарым. Тынч болгула, аман болгула, бактылуу бол. O tişini aldırgan eкен de çempiyonu söyle elbette. Mayli, ömürüm versin. Sizlerге dagы ден соолук берсин, балам, тынч болгула. Бизге окшогондордун көптөрүн ушундай кылып тартып, жакшы күндөрдө жүргүлөсүңөр. Дагы канчалардын көңүлүн аласыңар, патасын аласыңар, айланайындарым. Чоң рахмат. Ушунча болуп келип,
bizi sıylap mınanday kılıp tartıp kızlardan jönötkönüne gelip tartıp attanыңарга rahmat aylanay. Rahmat endi aksakal. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Allah'ım şu bedelerine den soluk ver. Ömür ver, akıl es ver, iman ver, işteyim degen işlerini kıl. Baram degen yollarını açık kıl. El içinde yüzlerin jarık kıl. Kapkandaşkan Allah Teala berekesin versin. Silerge dağı den soluk, ömür, akıl es, iştegen işlerinizden iyilikli, baktılığı olgula, baktap kula. Ekliğine bak ver, ekliğine baktılığı olsun. Amin. Amin. Ene de vurtasam olar. Bulut. Enekem, enekem, enekem. Dünyada tabılgız berekem. Men dağı deniz sak bolayuna yoruğa yerkelep sen üçün. Men dağı deniz sak bolayuna yoruğa yerkelep sen üçün. Enekem, enekem, enekem. Dünyada tabılgız berekem. Men dağı deniz sak bolayuna yoruğa yerkelep. Görsene sen demişsin. Ha, malades. Yenengem kutup koy. Kaynenge. Ay malades. Sayne tuğan günüz menen köp yaşa soruğanız. Mesdi yaxşı görüm. Tayne men sizi жақсы көрөм деп койчу. Кана. Эне мен сизди жақсы көрөм дечи. Айтып кой. Кана. Эне мен сизди жақшы көрөм. Энең кайрын жақсы көрөсүң? Сени урушпайбы? Сага конфеттерди тойлорго барганда эттерди тап көп береби? Ооба. Ошон үчүн жақсы көрөсүңбү? Бир ырдап бересиңби? Эмне? Сени жақсы ырдайт дешти да эмнердеги? Тайнеңди айтты да ушу неберени ырдап. Мектепте үйрөткөн жыртай бер. Билбейсиңби? Майли, анда энең кутуктап бетинен өп кой. Эне тоңуз мен деп. Sarılıp Эми туруп турасыздар, мен тартып алайын да. Эми аксакал, мындан өткөн бакыт барбы, туурабы? Мындан өткөн бакыт жок. Эне дагы сиз дагы бир мезгилдериңиздерде кайненеңиздерди же балдарыңыздарды же сиз дагы ата энеңизди аябай ушинтип сыйлаган учурлар болгондо бул кайтар дүйнө деп коет, ушинтип кайтып атат да. Баарыңыздар көрүп атасыздар, Кудайым буйрса, мына сизди сыйлаган бул кызыңыздан, бул балаңыздан, же болбосо чет жакта жүргөн балдарынан кайтат. Менин апам азыр 96-га чыкты. О, кемпир какта? Öde ukam yiyinde. Орозбене, бүгүнкү уул кыз, күйөө бала, небере, кыбыра, чөйрөлөрүңүздөрдүн ушул бүгүнкү туулган күнүңүздө куттуктаган куттуктоосу сизге жактыбы? Анан биздин келгенибиз да сизге жактыбы? Элестеттиңиз беле? Bular sürpriz yapatan, özleri gelse gerek, Bişkek'ten, Moskva'dan dep kütkön elem. Rahmat, şu baldarga dagı, kızlarıma da nevre, güyollar, gelinlerim var. Cenab-ı rahmat, den solukta olsun, daim işleri ilgilik olsun. Şunlardan kaçmanlarda, sizlerge de çok rahmat olam. Şunday bulup, baldarıma, kızlarım nevre verdiğin söyleştirip, konantıp, mangday tezkegil küylöştürüp, kıyla köngüldaşıp koydunlar. Rahmat sada olayın, daim yolun açık olsun, işin iyilikli olsun. Şu evdin nemesi alkışını alıp öyle жүрөбүр sada olayın. Эгерде мына Орозбене, эгерде сиз эгерде ушул биздин программага жана уул кыз небере күйөө балдарыңызга ыраазычылыгыңызды билдирген болсоңуз, биздин программа аркылуу, анда биз программанын максатына жеткен болобуз эне. Ошон үчүн урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү, сиздер дагы мына ушул биздин жаныбызда турган Турганбай Аксакал менен Орозбу эненин сүйүнүчүндөй кылып, энеңиздерге сүйүнүч, кубаныч тартуулаңыздар келсе, анда биздин алдыңкы телефондорго чалып биз менен кабарлашсаңыздар болот. Күн түнү албетте өлкөнүн 7 тубарына барганга даярбыз. Бул Менденен программасы болду. Орозбене,
Görüşkөнчө keyinki 100 yaşka çıkkan bir юбилейlik saltanatыңыздан. Kudayım buyursa. Rahmat. Болуптур. Тынч болуңуздар. Рахмат. Kızlarıma bärine rahmat. Sizlerge de Programmasını görüңүздөр. rahmat. Şol programmadagı işlegenlerge den soğuk, ömür, akles bersin, talvagan hizmatlı kıla versin ellerge. Şunday emelerdi köp ötköre versin. Çoğun rahmat, baktılı olgular.